Uma muthenya muraihu kuri aciari mangigakinya thukuru-ini wa airetu wa Utumishi Academy gicigo-ini kia Gilgil kaunti-ini ya Nakuru thutha wa kwamukira riboti cia mwaki uria utumukire utuku wa gukia umuthi. Magana ma aciari aya aria megutumite thabari cia kuraya na hakuhi ni mekinyirie thukuru-ini uyu maihuire mai nda na kigagayo niguo kumenya kana ciana ciao iri muoyo kurumirira mutino wa mwaki uria ututhukire mathaa-ini ma thaa thita na ndagika 45 na gucungiriria ikuo cia arutwo 16. Na hizi mabweni tulikuwa tumeambiwa ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi. Ningeomba waweke matron wawili kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. Kama zingeweza kufunguliwa milango mbili, hatungeweza kuwa na mandusura wengi. Kimako, kiriro na ruo ni ihubire amwe ya aciari aria mekwendaga gucokerio ciuria cia kuria ciana ciao ire thutha wa kuona uria mutino wa mwaki ucinite nyumba ya gukomwo ya airetu aya. This is not a political rally, mshinda hapa mkiongea maneno mingi inasaidia nini? Very wrong. Hizi maneno ya mkutano hapa. Hizi mambo ya campaign. Aihuirwo ni ruo na kuremwo ni gwitiria uritu uyu, muciari uyu ni atarurire shati yake guku akienda kurugamia mucemanio uria guthaganitio ni munini wa munene wa borithi Eliud Lagat akiariria arutwo aria mahonokire mutino-ini uyu. Let me check whether my daughter is among the dead. Excuse me, madam. Just tell me my daughter is among the dead. I'm a committee hospital. Period. Stop lecturing me. I don't want stories. Arutwo 16 nio mahuritwo mukonde gukorwo makwiriire mutino-ini uyu guku 79 magithie na mbere na kwamukira urigitani na wangi 71 ni marigitirwo na kuheo rutha rwa kuinuka. How much more time you want me to be patient? Tell me. She's alive or dead? Period. Sasa listen. Sasa inatoka wapi? Inatoka Dubai ama inatoka wapi? Sasa napata protocol vile. Protocol gani hapa sasa? Tangu saa 12 asubuhi. What are you hiding from us? Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.